Apo! Antay! Antay! Apo! Antay! Apa yan na, Kong? Ay, bumulod na man ti plato yo, antay. Ay, naapo. Apay? Awan ti plato yaw, ta may kapay bumulod dito yan ti karkaroba. Bag ko manam mo yung tagisubli, ti bulbulo din yo. Ibagam kay ni mami, tagumatang kayo ti plato, tatlohan kay ngagbulbulod. Pabulod ka no ti plato yo, antay, ta. Pagikan ni mami ti litson, nga ipadawat na kada kayo. Ta, birthday ni papang ko. Aya, mano nga plato na, Kong? Ay, haanan, antay. Di ba ko nang naawan ti plato yo? Ay, naapo. Itatapay, nakadadutin na sa umam. Di takaman lang anan, antay. Ay na, balong! Adda ti Tupperware mi nagado! Ay na, balong! Kung kuna lang dayjay, ay na ako, di ka man lang maluluko. Nagado ti Tupperware mi dito eh. Balong, agsubli ka!